Kuzima ukuchasisa. Kanti ngisebenzisa umzekeliso wesando. Isando esibe sijanga sisibhikile. Ungabe ubethela izibhikile njalo nje. Sisagcina sesingani siyapheca, siyabhenda. Le virus njalo iyabichaya umuntu la elokuvikela ngakho. Angazivikela ngendlela azivikela ngayo. Uyakwanisa ukuyithundubeza ivirus kumbe njalo ayenze ibe bukhali. Yikho lokho esikuthi ngama mutations. Ngama virus emaningi phakathi kwabantu. Ama chances mutation lawo ayanda. Sizwa kuthiwa kule South African variant, kule Brazilian variant, kule UK variant. Wonke lawo ngama changes abakhona ku virus ebangelwa ukuthi ichayelela emuntwini kanti naye umuntu uzivikele la ibilo kujinji kwenzela ukuthi iqale ibilo iphilise yaphambili. Kuyangezelela yini amandla evirus khona ukuthi uyabe lokhu ichayelela ithundubala? Kuyachiyana, kuvame ukuthi ithundubale. But nxa ingathundubalanga ikasiba lo ibe lobukhali kakhulu okwedlula leyo eyokuqala. So kuvamile ukuthi ngesikhathi yabe lokhu ithundubala kodwa ziyaphuma ama variant la akhulunywa ngawo malutshwana. Amaningi okungakhulunywa ngayo aphela ngenxa yokuthi avele sethundubela. La alokho ephikelele siyaphambili alohlupho.